Yes, my. Suma mama. Suma mama. Suma mama. Yes, my. Suma mama. Genani abra no suma no. Jodi abra wana me chichene were. Kukuba nie. Abafo kukuba nie. Akora. Yes, my o. Yes, mama. Besua mama. Misuma no. Don't see a winner, Misuma no. Oh, where ya bebre ntiji. Misuma mama. Misuma mama ya. Misuma mama. Misuma. Misuma mama. Misuma mama ya. Misuma mama. Misuma. Person who calls you know, you wait me at church. Nemo mimi mumu dear. Oh, na ochire ma dear. I'm for one because me say me no ko. Na say me ma be me. One may be ma. I didn't know me. Hwɛ. We see uni me o me so dem go agoshe kwaye. Yes, abu oni di anyame na pra no ntina na no monje ye kran free atamfo nsema. Ni bani bi etu na ni esi mesu senka me de mabra bontete mpansam no nananom mbona ni fra ne mpie we ni kan so tiwe mi nyo obi ahio tiwe mi fo obi adia e tro na ye twa to mi so nananom na mi lawyer muni masama me da musiongo nananom musiongo I curiosity be one say we can see the aya na ye enjoy you feel kakra na me wana me phone ringing am say why kra na we can see your friend sir on we can see the aya na the rest why na FM we can see me ko ya na Kwadwo e ko bi comfort na e free me na say na ye be ya fashion na not knowing say na say na do no anka say theater na cha ma basuri ase aba be chia ye ebusiafo yenko ni yenko hia no muni ye chi na yenko hia na se bia na na ba ni dia hia na nku ye na ni agisa stress so ye de ya obeba be yeah na akwaba ya bokwe ye de janu mase ebusia na bedru na de na pai joint yi se de yezu nana mame mo la pel na wa besori ase an se ni obi ayede Bia no bi pem for mama ame mo ma e bia na obi pel nti wanga sa mbo wa ade okay bo wanga sa bo wa ade ebusia na asama na e kan o na besori ase o ba bechia yem nti ye de ni kwan inside ni akoma na kwaba na yanko me no na eku asada what on wa ka echi nti me ho na wo na okoja me ne oh me nkonya oh papa beda akweja ona na okoja me ka chem se me mate me ho aka echi ana me nso wonsa yanko ebusia ye de na ere inside mami mbie manager for abefi mo he akwa o mu ade mami mbie manana nana anim se ne wo hweriase de bia ya ba wo sa atase ani yo anim se na yetna ye production na asane aba abonten okay ye church ye question ye bibia anim se ne yetna na eja ya ye production asane ya bonten ye ko studio ye ame hweriase nko a ye channels no I am mako 6 channels. Oh, okay. It's studio back ni. I say a fiensem studio, a fiensem, and I feel so. I'm senior KSB. Oh, okay. Production. I'm senior counter attack, please Ghana. It's Nani Ayeri. Destiny, Akonya ni, na Konya Kessi, near what to swing. Aha, please Ghana.
anu say so no wati yenko afi ne yeko soriase pro studio any studios na aka no ti yewe mo ha e nice o ye that's pa your production your office dey omo buy anu say na your bosses no mo betomo buy into no your studio B mame I'm saying so you stream live see be live production bia I'm saying na J penny kese na wonmra not I'm saying for himself not I'm saying na ja omo demo life no obi finally ya bedu soriase okay soriase so production room ni and yes ya be stream live bia o studio a soriase I'm saying na ye use ana hanim say and so KSB and also your channel back KSB TV and also uko media no sa Facebook TikTok YouTube ni nyina yo honom anum so na KSB TV so ya say ye betanse nana mamme the can't the can't ansana matna se abusia ya betna se na peniba ofia yese ye mano de ye mano enso asana ye di nkomo wese bo ba ye mumpufremu it's destiny me ye na popenso be na namame na ye ndi nkomo nana akwa ababio na pomi de bibi aboko de janu wase na o janu wanda ro mane me ile no mo hodin e da yo mase ko siaso kubi awon me andom e dan ka me ba ho be so kan so ka me yira sima o kan de me ndi mi ganjo so bo e ndi sima na be so bo ana za ya enru ho we dey enru ho nana we dey enru ho nana amen nteni fosi ni bisa e kwa so kan de boko enya mene mo ana anantia ba me ho eja mo wana msene de enye de bia na betimi akasa momra tene de mia msumba behwe ba wi amwo eno ana mo de tete wa mo de hu mi okay tinse hwemu anu yo ye de bibia boko ye gugu anim seja ene weekends ye de ye tifia ye ji ahome na no pe o fese wonam kwansa wo ba na ese ye ba na eja ye betutu echi na ye besia okwan na ye do be kire ahanum sei na ye so ye de ye butu eja no madaroma ene na no madaromenti boni bia ene hanum sei aye boko na wonso de aba beto ye nana destiny say so brain sumai oh there be ma me brain sumai na me bro be sumai a me de sumai na etna ke mo de abele no so no ne ba ho no na me de ma no samu nti ma brain sumai oi slow batia say se me de obedem bibi obi am no nya fine de me de obi bibi ebusi imana metimi aka se me brain bibi na o de oh na mini yima hwan na onimu no eni yima chen o mesu menim kwakwa abrante e chen o ene hone emba case se omo ye me nkontanti no so menim de kwakwa abrante e yo so mpana no e wode nya mai na sweri asefo ya beto ye haidi na se ye ka kiro sweri asefo ha ye chenchena kwakwa abrante
Ya bo puma mi bisa da be na bibie. Ya zemo. Ya me aduma. Me aduma Tuesday. Ada man pacha. Tuesday mu de be ya. Tuesday be ya. Piao. Nti acha Wednesday, Thursday, Friday de mbeta abrantenka. E wo so wiase. Na mpape. Pacho o papa mu de. Musi. Say omo oba. So oba na ofra ablante na nkomo a woni ne wo no. Odi wi a. Obetimi so afra musi na aka ho. Na onim munim ura no de amepese metene nkapa one day. Me die so kese pa say me benya encounter pa na me no aye interview. Ada man pacho de. Ura kobri. Pen kese na mu a. Ai. Pen kese ndie. Untimi nyano sa. Ana mentimi so nhye wo say. Enda say bra. Because ono yeswa ana waba. Ya so ana o ma ntino. I just say yeswa. Just say ja didi nkomo akra. Enche kura ona ankasa besi form obehyefa. Besi form ntino. Sa afa hye ni mu na mbetimi abade a. Ne mom no mu ntimi ne nkasa. Ba wo suman bra for de ane mbetimi ne bi mu adi nkomo ne mo no amu ade. Mu ba kra mo. Even you cry no. Say you feel cry na aso na cry na. Mo ba ano ne nkasa ye mo den akra. Nkasa da form ntino. Ana oba nso a onche e wotiri so ntino otimi nkasa e woni ne betena asia si ba bia bitimi de camera bi atun so ne na de bat eno cramp no kubri de me na chia me for cramp man fa camera sin so mfa omo mpene kra e man fa camera sin so Yate me ye be so amboni punom e bia na one day me mpa e bona duru nani mama na bi mama se me ne ya sa so de ya be to snap ne ya gugun kakanga ne aka ache ya buru ne punuma na e bia na yewura age yeso na ya ba ya biti yenim se bi so obesoma mosi ama na banso de ya yenim se mpanyinfo won ma wontimi suma akolasa mpanyinfo wa nti hwan na nken famfa no so na edu me de me ngaza fa kofa obi so ono angaza mom ne wo ana se oso ba be film wo si ana za ablanti o fre na wo kwa na ria tu enim se on sini wura ma se na be na meba enti no se on sini wura ma na so kwa na se ni wura so e ka se aje so mo bi sina na ya on timi nka se mo sina sina na because wo omo mu firi wan sana mo si aba wo na info so small brafo a omo echen mo si na no ye Bonsam Kwakuo ma na da be nye Bonsam Kwakuo nko se kwame amoa wo bo no kura ne ngasa yimbe ni ko obi a oba na wa Islam die no abo Oni di nko wa imagine o be pa ba kura na wa sole amo abofo ho okay bujagu ho be ma tutu jagu ho kwa aboaje ho nti no ebi kura no we asmo bi akura na be ma kwa aboaje de betimi asmo na ma waba one de be ma kwa aboaje de ko bujagu be ma tutu jagu no times no mo kra no mo mamu den akra so mo ba no so mo we say oluman na ankasa aba eko nsa na mo so akase o mo so ba ebusia emrebi ye kwa afahye na afahye ne ye koyen hu se na nanu mo bre pan yi enough mo sometimes suman betre so na okọ na ibi muka say settings are like it's like how okay obi beji edi obi nso nje ni enu esu obi ane ne believe
Said I be fan of Fabiano, a woolly pacorne. But I fashion one of whom say yes, na no more bre pa. You go my fashion. Anna minim se na Bonsam dia. Na obomoto. Anna doso, usi doso. Minim se na Bonsam dia. Say mbuye gu no oye obomoto. Ntino afade na eti say. Oh, like not doso no. Esina sen. Na I say like nensa ba akusi. Oh, okay, Bonsam. Bonsam. Okay, and wabomoto. Na ebusia deri asuma yekoda ye na deri a. Na mere aho. We de na da wo keja. Me de na me ka say sebe we free mo awi. Na basa de na man basa because na like say ntino no omma eisan because ne ho den chen me ahodi no ne kita de ba no ana say me kan say energy no ne de ba no oh e mo den chen me de no it's anytime bia oba no a week oba no kope na afi o ye mememe taji say o relax ya want to say na say Bonsam abama okowie na afi me fi moja ufi moja aba kwa ma mewie na me fi moja ntino ya na omo ahoden no ebro me de no so ba ni nyina so na na kasa kasa che na nyantobo ase okonso nyantobo ase de ma taneti me de busia da fashion de na fomo o mutisi a different than say o mo fia o matie sese be o mbe adwuma o ebe do fashion de kiri na no aya na mo ho ehenti na aya o mo de yesa na ase bia agro ni ntina wo mo obi apeso mere bi Bonsam ankasa na abashe na awo kan na musi na nam kwan mu ba ana abranti bi de e friend say omo ka ibi prage ibi epim musi na ase o baba no manwie nti enu mu no e ma Bonsam ebufu na Bonsam edibai ha ne nke saata no kra mpo na menye hwe senka obeba emu ase ebufu bi ina e ma ode ebai ebusia video ne de be hye mu behwe bi na deri ana Bonsam ani abre ne de mate so okra na so okwa na okwache beifo onde na juma onya man nsasuye ne nsaba akopese okodia na ono ansa no be ko bia ofansa ehwewiem ehwe asase nsana akọ na no ekyerese acha ni de da obeba ho no no me bisa no no o wachi amefo bebre ho no ma omotene sign bia se nti say even kura wo ba no wanyo ono amu a unya ne tiame a no be kire wo ase sene ase kire tie anetie medical hu chiame fo no mo nko mo de pa mo history kra che mo akonfo say omo no me a chiame fo no betubi wo betubi betubi me to a chiame fo be mienu onyo omo mawu kra nkan painful pa omo na se be ma panyini ba omo na omo hwe no omo hwe be ma panyini onto se be ma panyini be ko omo na kire ne kasa ase ene ade ana wo nkra nso ho no ni minua no mo a omo nyina aka ho ase omo nso na kwebe ya chim se ablantie ba we ne chiame a obehwe ablantie so musi ba we ne musi chiame busumi so tino se busumbu na wo pene ho yi na se me ntimi anka nche wa e wo chiame ono watena busum ne ho ache onim se ne busum ne tie onim se bi kroko ba bi na se obi ka se abusum ne bi na se busum ne ba onim se de ya busum ne die onim se e ono nipa sumesi to onim se ne obesifa ne busum na ye se busum ne na anye sa de a yes or no say cause
watena ho ankasa kasa obi atena bosom ho a mwachamfo mo matena ho ama me obusom bo Kwakuo Abrantie Abrantie say moti Abrantie say oba ono chiame me chiame no wa hanom no se me come master ho no ma me come master ho ntete no me chiame bia anko bi me bla panyi na me adom bosom no atam no e de na kosi abrechi ona me ne ko ntete a ntu say medu be bia me na me nti ono no efina ni yewum no kane no de na no kom no na Kwakuo Abrantie ne ba no so ana chiame na no wo no me come master ho no me say master na Abrantie ba ye no ho chiame na no hu say ne chiame nie ene odin so a ode fle no emu hu say ampa chiame we na ba na say busum we na ba sanity Unu say da ye be fra Abrantie ye ba ye obe no kwade ya o papa ne frɛ no o papa mosi ene me de o kan papa papa ankasa ne kobri o papa ankasa ne kobri okay inti mosi ye wode mosi me kan say metimi akasa o ye papa because say papa somafo no ti metimi akasa o ye papa bi sa de ne mom so o kan papa ankasa de ya ye kobri ono ne ye ne bosom panin ti na o kasa say ne papa no Mosi na be ko frɛ na ba ozo ndu twema ko ne ba bi na Mosi say ahoho bi aba nti o mechia wo mu bi no mu obuom kra na o mo konti na o mo ko easy say die nti Abrantie timi ba wo say enye Mosi size no enye Mosi tipe no ada ya Mosi ba o tena form o we bi singu na taarem odidi gu na taarem ensande nkwa na Mosi no ono so de ono ntena fom oba obo fita na taare de bia sie ni it is organized as we chire unia e den have so way ento kwa na beba to mne de bia be me nya sho se Mosi obetimi Abrantie she Mosi kunti de ono da mbaba ho no abusa Abrantie say oni Mosi hia obuom a eti say ntokwasem ti say obeka chire o ose ka chire ura say ose rich ka chire ura say wa bon ayo on kan chire na say na rich nko wu obe no phone onu mumu ni de onu ni nkan o de osumu obi no obi a ka na say wo mumu no say wo adwen wa na onu wajimi na o kan de ya na suma no abu afu say o ba nyo no ne kan o na kan ati ebusia Kwakuo Abrantie ye kwa interview na nchi bia mate say wo suman minim say ye bosom ye friend ekwesi kapa na amesi kapa bajo na ba eskapa ekwia ba eskapa like oyo oba enti na me boni din no eno ana oboy na kwesi kapa kwesi ba na ba eskapa na ba eskapa me bana me de betu na nim si ye ne bedi nkomo beba de ma de beba ne mom no se ne otie no obakra mpo na aje se bia ano be ma ne tena ne nchen be ma ne tena ne nchen ne ye interview o meyi me mpobo de ahye destiny obeye adwuma ni nyina de amama ana so sha ta tuntum so a o ma ne me adentia so onye ayi no abesha ta tuntum aba ne nchen se de bi obefita nti on de bia fita tuba no de nyulesi ni mu na lazy mo se lazy no enye nkura lazy kura negu no kon boni duku de ne magugu no ho hye ne mpaboa chane powder transi say ba panyin na transi me musume bi nso aye fend the sentiment say no na me o chere ne dia but no de o de bag nyina say ne hu be nyo no ono ni lazy no ongu anytime bia egu ne nsa so ana say o de man chi am kura na ska o hye ne nsem
ne scandio bi ni baby o di fili baby a na ska kura baby an so kire baby a o di ska ahye no ma yi ama no ne kura champagne ne sa ne ma ne ma no onnom pa ne o tena sia wan so le kura champagne 4 bottles die no o anu ma wi ansa no akọ because ono so die no onim jo to no onim sa ni bia no ukono so kura ampo na ukon nsuo nim na ukọ bompaya emfansa den nko oyensuo e de doko ne ko ne de bompaya ma no ene so da mo se aso ba chan e da me ba ne de e so de me koda excursion ni so upe se ukọ nsuo no e betimi a kire ne mo mimi de me na wo nko na o kire mo de nti amefo ho na mo na obeko because me se me no uko na se me ma mabie me wa mabie ma ade na mabie hwe mosi uni mi a mi so dem kwa gohye kwaye a me tututu me ho no odo gohye kwaye e bia na okobin me e wo mu se odo okode ben na okobin ni ndo na okokile wo eso no ya na ya no odin anu odin adedie na wo moye ma anu odin mosi de okọ na odo ba wiki a na oda onyame ase mosi timi de okọ na odo akotwa 1 month 2 weeks eno no obebre weduane se on se moti abefa okọ ere ma so odo be bantem a ejina wo na odo akọ so so wo mantem nso a ejina wo na odo akọ so it depends on seriousness and nipa na wo ya na de se okọ na oba ekomoti abefa wa o be bi odo kosie so otimi li bi kosi enyina so otimi li kosi onyina ase otimi li kosi kwa yemfimfin otimi li kobu mo nso be bi o mo wo otimi li okọ that is so ase fa na odo okọ me obefam bia onyina ase na odi mekosi onyina ase kwa ebilitu no kubiri kwa yemfimfin na obia okọ hon ma ohun wachi biem honom na odi okọ akosi no weja ho onya ho na weja ho wan ne behwe nani wo ho pa so se moti aba akọ na befa okọ ya so okọ apem ne wo ho ene nya abotere ase ma ye confused obefa okọ da hono ma senyi moti aba akọ pe ne wo ho no tobo na tobo ansa so obefa okọ mfa se obehye obody ne mu no de wako okọ a obefi obody ne mu maybe on free tie se suman ewo so anase moti ewo mu wa batele so no do ko nwem no ko ja ho no ma different ana since say bia wada na when beto no na wo kwai and we see different mimi say ebi wo no ma me ya we say ene me da mata de be chi no na enye ho na me wo ana be ye den so say when be ba ho so say wo wa ha what did I make you Matias be den so when beto akoye say wako crab na wako no no monsa no wabo na be me biafo akoto ne dem ase when ye bi ne mum be den se obehu se edan we mu na oye de oda agisa atikra nti ansa ne beten so no na ode wo be fi wow na ode adru ebi won ma ode adru omutimi de ahomachem to ahomachem bi won ma ne kese be sisi na ode atikire me eni haban no ebi wo no ma ntati asie no ate o mabu ni se ni simiti so na ntati ana eforo me ni nyina ye eden hye ni bia tati ana ba akukure ni we bewura se bewura ohunim anase wonum anase wani se okupra wa anase bibisa na mom de ono na mo nchen no hu a akure yo blue ana abre yo blue sanity
Moti akomo na fomo. They say mo si na de wa kobi. Ono no mo si wan bi. Mo si de ono starting from say akom ka me nyina. Oni sumaya say o mbe fam kokwaye mbia. Oni sumaya obi na no ka say ono de mekoe. Obi mbia na no nka say bi da. But akom ka me foforo. Akom ka me foforo de. Diana bosom panyini na nkasa. Ene de me firi mampon. Be sen ko mo se aso. Asante mampon. Asante mampon. To mo se aso. Na from Kumasi to mo se aso krasa ye kwan go. Hey, Minim. So de me fa de cow. So de me tui. So de me meme. So de me fa hen. Me mani ti ya me hu se mani so ateme no. Na me si ahemfie ho no. Chese o hene no kra mpo ne honhom ne di nkomo mbedi bia. Ewie. Ahono mani so tie me. Mampon na ye de wo. On say I can say first no. I say me obi a me the Christian on. You flow ni there ye. Sa you know na wo mani so pa. Ti me ne mo of ba ko ne koy. Ye ko you know. Yeko ye adwuma bi na so ohene bi na ewu na adwuma na nkasa ne ye no utra kuna aguna ofa omo ss no aguna sd honom na ofa honom na kwan na da hono ye fre ba bi hia manchene se ye no awo hene ne ye ne yakoye tino kokro mo asem ne so ne ni meni so ne mum no de ya na ka no kre ne wo ne ni meni so ade o pressure me ana se me na make ma asim ti ade ntina na beka tem so mo se hwe no se baby wan hwe kwa kwanyi mo bi ba de na bente ne sa mama enye sa eja ma asem na me ne me ofa ena na me kra no ho ni nyina no na me mfa oba se mafo oba so oba we me gya na se bibisa ba yo ko hono na me se nkwan de ne ho ye me fe sana krumo ono no esu ne da krumo na eka abaya no ama akohimfu ne bia ni ma omukro omgusu ye de eka ho nsem ti me ko na ita me ko fa ba ya damfo ana se tititu ha ni di nkomo trans as him and say was sorry once. Girl. Komodi die ma o say we so worry me penny. Girl na. So na ba na so no work cancer. So worry me penny. And I'm so why not? Pepe, we no more hurry. Then a minim. I mean this I think I make a chance. David. Yeah. Me pay. Abaya kama say de minya na ko say me pay. But me friend on him na me say me pay. Na o see you no fa akosia. Pram no ato. Na o say afa. Minima de kola wo you. Eja me de afa me say bia e be di me chi kola ni makomikuru. No asato second one o say afa. No asato me na hwan. Obi a mesi ma adwin pise me pede wo ye me de a se me say ye de me ko wo say ye ko twa me ti say ye me de me se me pe otukosua baako mienu miensa afenwa no me hwi biem mo ya se me wo me krum na woni me say de wo mu kura ese me tirim kwa na ye me ya ne say de ono ne ye ma akom fa me no eno ono ne ti ho anene ti ho e ma me na me kom na o pese ono so nkom say na mo no so say ono no na nsuo ni ba no so na obeka asa anto fani mo beye na adwuma keke no okọ bai na enye me nsuo enye me mayo na ye krom ho no mo nsuo ede o mu krom ho no I think say esuo Mros sound says so bibisa me refi say mros sound ale girl no fi ofi ha ma nchine ho no okay
ana me ko fa na damfo but the so ni o munyina ja onu no asa ba be ware me nti me ko hia man chine o sa akoya amamre ho no e me se nsu no ah ehu ko no koya amamre ma sa nsu nti o ye obesra nsu no ba pa Is say ukra abosom sen na ukra moti ase oka moti ade am le meka se mo sine ablante nko a me bia meka se mo na oka abosom de a mint check in fama omodos cause diana penyini because penyina ngasa ne kobi sana na me wanchen aba je agumu ne suma brafo mu di akiri kra na nda be na be show fan edu on ma me angasa me bon mama ne maybe ya be edu on ma wodi we ne bubu akase olumai na ankasa no odi date na ba na so se ensan nya abotre tinimenti me emfa me penganjo say date na odi bae no eno ana me kancho e bia me kancho na say osisa no na say in case dan do na mo so mabo am so mo ba me ka chen say mama say ni me ni no kra mam tina me ya me se mo ntwen kakra mo ntwen akra wa ye bi wa shede tasan atwe asan penda na rainy day di kan on say date kra enka say ye nyanto bo ase o ho kra mpoda ebusia ye de nana besia you kra mbuti ameka o because em ba besla mo na matematan ase mi inso se madam for ne abrante yenso ye show penhwe yenso ye show penhwe inti metobo wa befi enrashe bia be kama yate enyama sisa metie kra abrante a wo se agumasom ntino mse do na ya abrante e ti ame say he said when I any chairman I any secretary ebusia ya fa na Kwadwo nsia no say ona ye kobi konfo ono kro na abrante show boy no konfo so netia ye nka nso nya my name is Kwakumosi ye timi nka enyi ni mfrim ye sai mosia so metua hokko wodi mi se mosi ne meyeko ade ose me yi na ma meni abrante ebe ye interview me mba ho no ma ontwa interview bi enye hwe ja open e ni ba ko bi na o ni frɛ na obeba Matias Matie ni bo enye saade a maso be hye pa ebusua anim se ne de na Kwadwo eye kobi konfo ebisi ye frɛ me Ernestina anase obetima fem abenado bia na de mabom brofu din ni din na shada kan maba a kire mo menim se mosi na ye mesade a menim ye frɛ me abenado bia anso ye Serious TV yakram